tu in sang boy nangin na pha chu hin la tele chun pante ki pau me lam kai ho pha nong so Thutan he jong le ki chai nai lo hin ki khen na taw na chan ge ya na jaw su ke di wa vela request kan bolin tin concluding remarks jong hitan tin pu paulin la lungsi te nang jong video on enable pi win lang ho justice system hi nu pa ke ka san hi Thingnoi atan dan no men ho hin ho justice system hi Thingnoi ai lo le thal him le thal choi ho in atu danu win au men nu pa ke ka san no ana sei namunu jong kan he khan hi chi system hi di inam di lo ham iti khela ba iti kisem phat di ham justice system ti chu guest speaker session nei sei pe den aba ama se penen pu selenin sei pe ke pa mente House of Pohon custom culture ne even boy pinauti adang se MLA ho SO ho CSO ho se hin UT demand se he focus lew han hoilam ho de pa dom ti ju kinap la kanin thil hi hong ki chi na khat omen ho hi ki wai pu na diu chu ade de atua so called Manipur sunga hi opportunity khat phat khat hungum ma hen chi consolidate ball phadu ti MLA hole CSO hole SO ho ki thutu ten idal pa hui focus tin step by step in chiu ti chi settlement imu yo phal le nomenclature thui ta thil dang thui ta sei na ho ti chu ka hin nge he chikal wal ju sei lang pong barol hung de hin he chan chun chai nge ka ki pa e. Thank you. I'll not comment on that. Audience on the side now, Ventin. Abanin pu Aaron and Hinsi Pilo Kipamente. Ipaume at say na to in society sunga hin justice system he at Thingnoi hon uni chana hin nupa kita change yong save ka he ai lawale society in aume ichi di nam phai nam ti chu tilai bo chin saying kating in join na satan Thingnoi itia hele akho chu Thingnoi apang ka hi ji uchun to na se hi kenjong ka tu khain ai mi to ke experience ki banglo mai thi e muda na hin power khat chu power flows through the barrel of the gun iti yong adi in sang min ajo na se chu provided the masses trigger ati him chu mi pi lung thai na chu thalaki man ting le chun power chu umai hin mi pi lung thai lo na chu thal long chu imana yong chun thal chu a power thei lo society ai hi chi thal dom ho chen power chi chen yam hana choi hi chi power chu aman ji hen wale society wai justice na system and media ma pangding hin ai hi chi thal choi ho chen ama they are justice a bol good lewang chen di lo ding hi ai hi chi power chu justice na ding a media me hi lewang chen aman na ding me ka ti no me example a ke experience a chi phamiti a hele kum habek chi masanga hin gam sunga hin numei aji to ki khenomin a customer hi a hausan anu pan ki cheng ta loading hi wa hele ka chau ka chenu chu na daw ngai ti dan hin apasal te chun don ta lo ji ya hung jam chu da na yong lo don ta lo hi pha nu chun kenong ka ve ni le iti custom nei te khin ka tin ka bol theng chu dangum poi Please unmute kibol kino Pueran. okay kabol thi cha dangum pon custom culture chu nam sunga cha chi thei lo ting le e wang chun ami mal hina ka kial chu nama dinga chu ipidinga thal ki choi ham justice custom chu chi thei na dinga jong thal cho chan akimang the ka tin apasal de chi custom dung ria chu nume ki ti chu ikhen dinga hele
custom wa chu da ngai chu mi cha kha chu don lo dai lo ko ya en ji tha ne ya ai lo wa he le ti a chu mi cha chu ki chet na the hi lo chu ka bol thei pen cha chung thu ka sei lawang chun di loading a hin custom chu izu yu ngai custom i respect ngu ngai ya chu hausa upa ai lo le aki sei na ding muna custom jui lo ho chu puilu na thei pa wang chun hel choi ho chu apan jong le adi mo poitin hi chi involvement wang chu ken kana nei kha in ain ami pa chung thu chu athing lo chana ki sei ai le wang chun di ki loading ai tai hi chi a chu thil ki ti hi le se chung ai apamo amanda ni he na le aphat na dinga man thei tam ta ome ain athing no yong chu aman na dinga imana hi le it's okay ain aman na ding kalwala chu hin manji te ngole thili ti ji lo am katin ajo a isei pa chu a thin difference pa chu he thei wa le athing no hi manwa chun imajo si chu power a chu area chu ka bole ti lo ding hi but power pa chu justice na ding a chu man na thei chu apan na jong me ti pa chu kan sei no me ka ki pa e tun pha ding hi chan sui tan te Thank you. Kan comment kit lo di he. Pu he zang in noi CP di wen no na ki gelin lang. Tuan abanen pu Pauline la len en CP leo panti. Unmute ki bolo sir ki zahe. Sorry. Pu pau le ko. Red Hill le na question of how society justice system ahin tua situation wa justice mu lo pa chu lo in ke he ni ho society justice system chu puaro na sei banga chu culture and tradition in eu pule pa chonda ne nom echi through chu justice delivery in a bolo hin inadequate hin ayong tampi omen khosung kha da hiya le in pi kiti hausa in pia chu sei sa mo nom lo ele society chu complex hong hi che ele khochom ba na rong mi chom za chom to rong conflict in nei the yo disagreement in nei the hong hi pha da chu Indian legal system in penal system in Thingnoi ya chu ichi ai le chun pha pen hin a hop so pen hin ai wanga Thingnoi ho ki comment ya ngo loyom wanga so ami pi zo in Thingnoi ho approach ji hin Thingnoi ho sumo to ga ki kum hiding in ka ging chapuin ami pi zo in faster justice ngai cha je wa chu Indian system noi sa nga chu enforce bol thei local enforce bol thei Thingnoi ho cha ga approach so le mong ki kum khaji wa hin adi ta chu Indian system no ya im sung wa chu Indian judicial system no ya chu case fight di wa hin ai le ati yong chu costly time taking hikidin to chu justice system chu ho adinga chu ho society adinga chu ki sim phat di ti wa le iti sim phat na di wa yong chu to separate administration ti pa chu pai mo ki tho tho sia chu legislature ki vai hom na in pi nei paru le chun ho traditional nipiti de ham pule pa chonda na khan kunun kwa jubel khara ki ngai dam hello ale tol tha jong satha khara ki ngai dam ti ho chu pai sawam isa lo ham national hello le international justice system ho jong access nei ta ni cho chu ho am ti ho chu compare in bol dio ho assembly nei par le chu chi in ki frame pan dio codify in ki bol pan dio hin tu chu adita chu ho ipule pa chondan khandana
chỉ đi ngay là chun house in sunga mà yêu sĩ cái xây là thế hiện có sung khát hayว่าnga qualify ham mai lo ale mi dang to hi phal chun chi chu applicable hi lo na tampi mom ji he chi ka ho chu ipiti he to di ham a choice hin traditional judge bol the min Indian penal system no ya alole Indian legal system no ya address bol te nga min fastest delivery of justice ideya election local Thingnoi mi hat pen enforce bol the ho zo hin aya acha chu real justice sai lo wale perhaps legal ta adi pen mu di mu lo di wang za sei the hi po yo puar na sei chu pule pa chonda na thu achi ding banga chi sa na ding be ba chu aza wile chi chu ken na set na ke be se pon amota Thingnoi lam kai hina Thutan ki go ro wai lo wai le MLA hon ng MLA hina am kana Thutan ki go ro wai le wang chun hi lo be hetan aji chu ke yong experience khat kan sei no men MLA ke kai za wasin Kuki-Zo ho ta bang jong hen MLA pa nangin ni sei la pi bin tin chi chu MLA business lo chu na lo Thingnoi business jong lo chu Kuki-Zo wa le chun Indian legal system no ya ki he di ho mai lo le ho traditional a chu khopal hi le khopiu house puina sei la di hom khat chu hiding hi cho hi mi pi confusion dia so loading tam pi so hi reliable pen one chu Delhi in pia tam khat kana pana kolle vai tu ki boina yong tam pi mai le ei sunga ki boina yong tap pi chela advice na ki bol chu hi ei mi na hi wai le ho custom dong ju ya fu akitan la no minge pominge na ti wai le enge mi ga mau mi ven in pi table se utte jichu written aki sei la ga pom de na ti lo wai le police ki report ven lang ko da chi jichu apa pe nei ka ti pi ji jichu pu sei le na sei banga chu justice system long hi in a flux in a line codify jong i bol nai lo village to village differences jong na lai chan chitante ke pao me pu pao len la ki chi selen nen sen to na ba nen pu he zang en no in sei le pante Mo sei chu thing set ta sa ding ai chỉ le point and phát cả saying the thing justice system ta ki ding le it refers to institutions processes and legal framework for him sir na microphone chu them khat na microphone chu them khat ki za chi the lo thing ta okay justice system iti ting le it refers to institution processes and legal framework him hi justice hi thầy gì lâu này hi anh cho pu pau lên là sei banga mi pi yong ki phat lo hin institution in nei win institution chuna process nei ta chu atol ting le ichi ho hin customary law nei win ichi customary law hi I think it is more than enough to solve any kind of problem within our society to hi amasa lo de khat musa ai lo le chung nung lo de khat chung nung chung nung de khat no ya yum sa pau yong adi lo ta khat ni adi ta chu Kuki Society chun institution in EU chu highest apex body chu Kuki in P hin Kuki in P hin thu hi custom to ai lo le culture to ki to hin tan thei hanang hi le phading hin
chia hi Kuki in pi chop khala power ka society hon na to ting hin cha hi justice thei lo hi tipa hi ahung chi tu ni ting le chun I ho chu justice system hi ha lo hi le di chu I custom of the culture hi adi ta a sanctity nei ta iman cha ting le chun I think the best form of justice chu I ho society am ya adi in I ho chu ipi hi jong le chun asai ma bong chun sei tha la lima ampon kan khwa chi te yong hevin custom mang chi te hevin hi tia chu ichi khom thei lo lai si wa chu justice lo ding he hi tia chu ka sei do nom chu to ajong alang khana chu ita sanu hi powers lies in the barrels ti khat hi ichi piwin to certain extent hinan te hin zo a structure isei bang wa chu institution structure chu kukin pi nevin kukin pi chun case tandinga lom tan han lang gam le go thwa boy ding dot kukin pin boy pi han lang to a thal choi ho do hi law enforcement agency type min hanang hile institution ong chu hung strong in tin mi za the hum in tin achuta ting le thal choi power am group ho ong chun ichi institution chu respect nei ta a hi an bol tiang le chun ko ham cha chu justice mo lo dinga alang han sai ding in chu society level in co level chu sai ding le ho sa min ho sa code na chu thil I ho hi state na chu sai ding ang le code omin ho sa ang chu code omin code na chu lang han chu sai la di mun cha ampoi ama bo chu ipiha a case ho hi ikitan sa na aneu wali tiu let wang chun kai pon chu aneu wali ti wa le chun anjua sai banga chu state code ai chỉ điều ham police ai chỉ điều ham cả chung hình tin ra chu code village ai jong he pula pa te chun ho sa code ki ti chu a sanctity nei ta an maintain o hin cha chu mi pi jong chun na za hin tu lang hin ho san jong si lei nang lei ho cha ga la jong si nei lang nei na tam ta pu ma vai hom na Thutan na nei ting na cha hi existing institution village code jong chu min cái ngày này lâu dài nó này lâu khát trong mình sẽ chú có xây đó non tiền chưa mà sao đi điện đinh khát chú liền hay lăng chung âm đỉnh chú hay lăng nuôi âm đỉnh chú ấy tụ trận chân tí chân structure cho cái tụ trận lâu hen cái họ society chú justice vang chú bồi bồi tôi hay chỉ chú thầy lâu ya chú lăng khát là xây đừng chú xây chú đi hay nupa cái kisan giống chú movement ball họ chọn nupa thu kisan giống anh tần so pi cái thu kisan giống anh tần gam le go thu ki san na hen tan che chu lang hanam ho ai mo di pa sei ma mi ho ki phal lo he society wa hi mi pi ho hin approach bol lo di khat a institution a process and the legal framework cho thum chu achi to ting justice ding tu ti lo le a process ang institution in even ichi instant lu ya cho process chu achi to a legal framework pa chu man to ting le chu justice ding ta jong movement wang chu ta chu chi the le I think justice su cái gel din bang ho lung tu ta existing institution a processes legal framework ho si ho ka lang issue to ting le movement ho hi ha ta hong han bedding justice imu ba de ti chu ka ga kai do non cái bao mẹ Kuki country thu cho nó xây rồi đam ngày dan chỉ mang chu Kuki country one chu jo sai bang chun we are in a situation in mấy cả lại ta gam lấy sẽ tâm ta sẽ chu cả lungin jong om in mấy cả chu ti le ti phal ding ham phal bit na ding a chu tui theng le tui nen hol phat he poi tui chu hi phat le the phat he la cha chu nang koi niam ta ki do phat jong he pon in mấy cả pa chu phal mit ma sao chu ta teng le country thu chu se te cái bao mẹ cái chị sel riêng chạy na lang long hitan cái bao mình giảm ta pu bao lên là hin mà tun ta bridge first time hin chung avel vel cái pa tu cái sen pu Aaron le pu sei lên no mani jong nam ngai lu na ji apartment tam ta tan pe da pu sei lên no tu chana an ne nai lo gilkil ta pangai hin chung avel vel cái pa tu seven a hin apat na langa chu aman conveyable nom khat le kilomen sei nom na la ya hele Dr. Shailen
partner ni no man na sei pi no mi pi na sei pi no mi le kilomin abul langa chan na ki sei tam ai lo le na sei ki no ma ai le partner ni thi sir Lai hin go ha zu len ka za the hi abul langa chu sei nom khat na nei message khat mi pi ten nge apa he lai chu ke ding a kun tun la ka hin nge na khat hin ten andon aron en yong SO to clarification a hin pe question form men chu ki pa men it's mi la wa he aki sei khan lo ze ham kichi na khat hum lo gan men SO extension meeting a he SO ground rules thu ke sei hin chile kichi hi angai na joint secretary notice and chairable je he tu ka la zu thu boy je a chu AK Mr. Mama and Centra ko na SO thu he direct deal and bolding je a chu amana chair he tu a chu angai na chu SO chu aron sei banga chu extension thu bo ki sei chule political dialogue palchun political dialogue he SO thu ya wa chum be a ki sei he tu chung meeting chu SO extension thu hin abana hi aganga government hin political dialogue demand pau September aki pe pa chu deal ball thein dinga chu ei mano he ti pa chu category ni chu bridge and maybe he the dinga pau ngai ta anan se wa ki chi ta nen po do thel chun han ti chu kan request he ki pa men